a businesswoman is demanding over 23,000 US dollar in unpaid bill from the Jonglei State government after supplying goods to the governor resident. At the same time, French fighting has erupted again in Akopo, putting civilians in danger. People are asking, where is accountability? Where is peace? Mnen yen mgwaz me shega me chwale nyajima jen rami mo me cha yoga ya sham yoti shop ke kinati jendang ro de diok US dollar. Jen wa cha yoga no jin, you know, take kwak to go to kejitable look new governor in yam yo je nika ron kindang ro jendang ro dong wan no gwazma o jene ay shol ay no jin ber bna ben look jin ber bi contract bi jeben tay mi che we che contract che tay che de ngai kone ka jen contract mo men che tay che jo je no che te ke yuru wan no ti cha kamrar te la yoke ka yuro to ka de ko kwak kwakun kon ko la lok governor money me chi nyaji ma jen me cha contract mo cha tai ka jaron kindang ro jandang ri dong wan jen chala nyaji magalwak no nyaji magalwak kan pel de kon yal ngaj bu social media no cha barar cho we ka live video no konen jabluwa di chilo de je ka longa netin content la jikume ka jongle la kwara content wenamo chi nyaji mo point jen akwar a chief executive officer ka jen organization shin the Michelle Marcy General Trading Company Limited alo jen man wodo di alcohol ko ka ja me yito ya jimi jene nyaji magalwa gadbel jen mi share contract mo je tay no kan kwaktin kontin chala de no akan kaje watanin ka kwan katanin chika kwan ala food and non food item shaga nang dor governor resident ka Jonglei State guest house bor chador kwaramo kwaren nyam chador cha mo ka kwaktin wan ko jena waram jidit gore jeno real dore ka so che contract ya ta you know like men che kon ngaji already so mi che contract ya ta nyo yudi ale ko ne shanan kanya jima shiga shop ka yuri shop ka 33,500 US dollar so you to one awa kana kwa kana nan ko ya jugo no bai kam yugo dial che yudi chukwe 10,000 US dollar chaga kame la down payment mi che yu chaka kabo 10,000 US dollar which means that they don't use them guadama do yudi chukwe 23,500 dollar chala do ne shukuma shakan akan je kam yugo yudi ko ne gora kana kam then when mo ko chegu jeno chai bu kam yugo jangulen ya goro den bakati bo ka direct ma before kana kam yoga cha roi ka kwere nyam den cho kwer ma yo watch governor nyam so ma cha governor cha wujo den chi new governor cha berech so che gu jeno da roi ka jen new governor da guy cook shelat bona ka social media chi kon diala nen ano gore yoka jene Churach kajen governor me no ako cha kwere nyam cha jawuch jene me cha right kajen kwere me la new governor jene che document ka dial che kana chua kamme chua document chua ka guch cha ga tangen dial me ni yogo de guten yogo di 23,500 US dollar yogo man jena gwada mo shuka agree kene governor no paje del kam yoga jena me ku kan je kene governor jena agagra kene governor kene nyog mene ne ja karo ay celat ko ne nyajima
jani chala impossible long no barai kene governor nana je yuke to kwale pene ti chalat ke lesde wa gorna gwada le de business de tin luang nei new governor me jin bai kam yoko and they you win ka $33,500 you're one I couldn't imagine that you're one to way de galat ke je gaya but anyway jenta daran talk so you to go to $23,500 ka kuma ko jen cha kam $10,000 already you do come ke je before kana lat kana tuba jen kan you kan ngunti jen che business de che je cha je yaraken ko jen business ko lo operate kan you tin jeni organization de ke company de jen ko struggle along financially ko tele yo ko cha ka kam jen mi tele yo jen bla difficult long no be business de balat ke bo operate so antama jen tele real yang akel madara we ka court ke je ko mi we ka court then dara we left there look there je left so look at dara we left bonne no there le below de kam yoga du no jen men wa lu wa je left then ba yoru man ba ka teach ko court go re yo la yo tieje de no de long ne je bas ke jen choje cha ko le chen je ke dong de lo tin je yo nya jim che la do no shan bu we ka ngade ka court ka jo chalat bo jene te ka ne te she de chen je ka within governor office dung da guy cook so ne to chikano no de ga nya jim de ka na silent do chikan cha gor je no de kan de kan kam yoka jen cha je threaten me that gor kan de kan mo career kan me we right jene Canadian content sha jeno go dong there de kam yoga jene Canadian kon right the same official tengai medan tengai jeno yoga cha kan na tok you know so chana jamin gujbe imagine sheng mi shikana me she yoga te jeno akam go yoga pen ke je yo ka jena ke yoga ke lesde jen ko le we ga social media bane dia le jogo no an ya yoga ta ka cham gore yoka gor jeno de janga chene dial tin konti la citizen kene ko lan wera bo we ne ka jor dial no te ga yore akan governor enyam ka shiga agree bo kana governor ta kan tamano de kam yo but right now chene ti ken no kam yoka na jogo no jen we ka social media wa right kede up to now tele information mission ben men ma chaje post ka media na dial no ku kon right ku den tam so na mo re ga mo tuo ka nga tuo ka nya jima ane yoka jaga kamal mo kon ga matot ga manana tuok dor shal ga me akubo korea tuok akubo ya kaf akuma spila yo kan norway army mo detail biya ga jek akan war online tv channel biya temal